Terwyl ons ons aandag nog nie het nie, wil ons graag almal weer welkom hier op Grassy Park Setville, Swartville. Baie welkom daar in Harlequin. Dames en heren, daar is 'n paar aankondigings wat gemaak sal word. Nommer 1, afrigters ons kykers soek hulle glad nie binne die veld nie, glad nie. En dan het ons 'n spesiale aankondiging ook vandag het ons afskeid geneem van een van sy Eagle-Stars hardwerkers, Ben Spoetla Damons. Ons ook Martina en onze gebiede. Daar gaan 'n minuut van stilte gehou word. En dit is ook die spelers van Harlequin die veld, loop op die veld op. So dames en heren, kom ons hou vir Martina en onze gebiede en ook hulle kinders. Die man daar met die groot kykte is niemand anders as Carlo nie. Ja, kyk af en dan sien jy. Hierdie, wat sien daar van die Eagle-Stars, die kapitein. Dit is baie gesien, water, brandwoon, ja, een van stilte die sal gehanteer word ter nagedachtenis van een van sy Eagle-Stars hardwerkende werker Ben Spoetla Damons die tragisch sy lewe verloor en dan sal ons vraag dat geen mense net bankjoggies binnen die veld moet wees, geen noodop en bankjoggies as allemaal achter die raad praat het mooi stilte. Ons vraag net allemaal sy aandag net so vir 'n wyle, vir 'n minuut van stilte. Skens het ons sê dankie, dis die einde. En ons vraag weer eens geen ambtenare nie, aanrigtings, spanbestuurders, bly asseblief agter die draad, bly asseblief agter die draad, so ook die skare bly in die uitdagkompetisie. Uitdagkompetisie is die bottom 4 van die eerste liga Superliga. Dit is die top 4 van die eerste liga. Ik heb gezegd, hij is weg. Maar die van mij toe, als meneer. Door reserves hieronder alsjeblieft. Ja, niemand anders. Alles op het meer van. Antwoord die papa. Maar is binnen die kwart gebied van Eagle-Stars. Misschien wat van Eagle-Stars doen. Denk die hoogstens van Eagle-Stars. Alsjeblieft man. Steeds wat ik zeg, zo'n kleine aanslaan daar van Eagle-Stars. Die bal voor het verloren. Kom eens kijken, die eerste scrum 4 gaan oplossen. Eerste scrum van die wedstrijd. Die man had bijna lang laatst in elkaar gespeeld, heel lang laatst in elkaar scrum. Misschien wat gebeurt. Is het voor de goal, bijna hard en diep. Zo'n beetje.
Scrum, baie goeie scrum, die meer sy van die staas. Skeiersregs sê die baie is beskikbaar, hulle kan ingaan. Hulle 14 daar kom, pas daar teen Jumit. Baie goeie teken daar, die Frans wordt gestik. Skeiersregs sê achterlijn wees omkant. Alle goed so nie, ons gaan palen doen. Ik ben aan het toilet samen. Nou, man, een streep wat dat gaan doen. Dat betekent moet wat om hulle nou te streep. Nee joh. Dat boys moet die club so resources man. Ons moet nou streeping weg nou man. Ons kom zien. Maar gaan een klein beetje gaan dansen naar strepen. Nummer 12 van Halkens, die gaan weer aan palen toe. Die bal die bly rechts van die rechter reg op paal. Scheidsrechter sê, nee, dis een bus. Eagles Stars, die sal nou weer aanval. Godskop word daar geneem in die ander kant. In die 9, die sien een gaaikie. Hier wordt vastige verdediging door Eagles Stars. Dat is nog die kaptein. Nummer 2, die hakker van Halenkoens, die val voor Watsvoort. Scheidsrechter sê, nee, ek is in lijn, ek sien uit die bal neergezet. En dis een 3 daar vir Halenkoens. Halenkoens, die slaan eerste toe. En druk een baie goeie 3. Na die kaptein wat toe weet, die insluitwerke doen het daar van die andere kant, soos ons sal sê, die boskant. En die nummer 12, die slaag op hierdie doelskop. Die tellings kyk aan. Eagles Stars 0. En Halenkoens 7. Eagles Stars gaan die spel hervat. Eerst door een skoffietje daar aan die skofkant. Halenkoens val aan. Is er een daar een klein gaatje, 4 bal van Albert. Albert probeert voor het te bewegen. Hij gaat nog grond toe.
Right, boys! Come on, guys! Boys daar op die afgestel, kom ons kyk wat maak Dian met die bal kan help ons 'n bietjie rol. Dames en heren, ladies and gentlemen! Dames en heren, ladies and Oh, sorry, Evan! Sorry, Evan! Last Dian! Last Dian! Dian Godfrey hier erbij op die aanval gelood. Daar van sy doelin af en hy bring ons tot daar op die kwartgebied van Harlequins. Die bal is wel alleen staan vir Harlequins. Laat hulle werk om jou te stop. Deur Dian Godfrey. Bal is daar. Hoor toe aangeslaan in links dan deur Harlequins. Sheffield Eagles Stars, die sal nog weer voordeel het om aan te val. Kijk eens wat we zien, nee, geen voordeel nie, kom ons gaan terug in die scrum. Dit is die aanslaan daar in die kwart gebied. Op die kwart gebied. Ik wil toch voor die technische mensen vragen. En laatst heb ik een korte wissel, een microfoon vol. Goed gaan. Okay. Was it? Nice, boys! Hold in! Hold up! Ja, die bal is daar, so het geskop, so 7, 8, 9 meter van die doelgebied van Harlequins. Eagles Stars, die speel hier rugby so ver, maar hulle doen vinnig net sit om skep en punte ook. Die lijn staan daar gewend door kaptein Albert Pietersen. Eagles Stars die probeer voeren te gaan. Deze van sy eie man wat hierdie mooi dat grond wordt gaan. Bal wordt gegeven daar voor Eddie. Eddie afgewit vaststaat hier 2-3 mannen. Die dit grond toe gaan wordt een weer geregroeid wordt. Dian, die andere Dian, kracht Dian. Later die aardig daar zoeken kan ik weg. Keizer is hier. Tackling not releasing the ball. So dit is een strafschop daar. Die NEB, hij is zoals ik het een meter voor die doellijn. Kom eens kijken wat gaan Eagles staan met hierdie maak. Eagles Stars, die score 3. Dit is zeker hoe dit is die. En dit is niemand anders dan Brembo Baikies. Hy is die Baikie. Brembo Baikies, die score baie goeie 3. Daar is ons. So het pick up and drive.
Kijk je traffic niet. Hey, traffic, Ina. Oh, hij is er nog. Prima, daar, man. Hij is een beetje te veel van. Yes, man. Yes, man. Jij! Yes, Jij! man. Hij Yes, is man. dames hier, hij behoudt zijn goede stoprekker. Hij is de bal daar, tussen die ballen hier. Dames en heren, dit lukt. Hij is Gustavo, toekomstige. Die challenge die steekt aan als 7-7. Ja, goede aanval. Hij wordt aangestopt. Ja, wordt er niet aan. Hij is scheidsrechter, die hoeft niet meer toe. Hij is echt kwaad. Die nummer 4, die staan hem zo lekker niet. Hij zei niks te doen niet. Die nummer 4, die krijgt heel kaart voor tackle in die lucht. Speel die man in die lucht. Moet wachten tot die man op de grond is voor die man kan tackle. Die bal die wordt terug toegeslagen en die andere amper daarvan maken. Wat het automatisch maken. Kant maken. Dit is een strafschop daar. Harlequins. Nooit uitgeskopt daar. Zo'n meter weg in de doelen van Eaglestars. Daar zie je ook veel aandacht voor worden in de eerste. Dank u, waarderen met deze. Waarderen voor welzijn. Kijk, ik zeg, kom eens van die aan. Bal wordt afgespeeld weer nieuwe staat met dit. Eerst een beetje een klein gaatje gezien. Ja, kom op de bal. Hier wordt lucht uit, de bal op, de weg voor zet die bal beschikbaar, daar is het kwapgebied. En die handen van Juliet zet die bal zo op en stop. En zo op de kant toe. Amdi staat op. Nu besluit hij, gaat hem los. Gaat hem los. Weer achter was daar van Ebron. Ebron wordt een voeten in de rechtse steek. Bal wordt hard voor hem toegeschopt. Kijk, die bal is. De bal is. Ik zit er bij de bal. Maybe it's a man down like this. More, more.
Dames en heren, daar zo nodig aandacht wat gegeven wordt in een van Haarlemse spelers. De voet is met z'n ernstig nu, aangezien beide dorpen aan te staan. Hij is op zijn benen, maar hij is ook een beetje ongemakkelijk. Dus als ik er later in slaap had, dan pijnlijk niet. Nee, maar dat leek toch zo maar het veld zal verlaat. En hij wordt gehaald van die veld af. Het is een hele klop daar. Die bal over die handen van aanval aan. Ambi, kan het niet van die laatste speler van Slarat niet. Ah, kamu phumla mntakwethu. Kuyawulunga ngoku. Hij is aanval die van Haarlem, August voor de bal daar en de eerste die van het. Die wordt gejaagd en de eerste staat 3 keer staat. Gewoon toe gaan proberen te houden. Steeds rechter te meer. Holding on. Die bal die was opgehouden. Hij van goed dingen spelen, branden in. Die Wester daar hier die Ruhestraat kapiteins altijd. Laurits die is achter. Hij gevaarlijk is die er achter is. Deze aan die wil nog in de gras aan. Die wil omgaan. En die gewoon met liefde. En even die bal met het verder. Diamond is niet goed zijn. Hier is wel veel gehad. Nummer pas. En die andere van. Koppie daar, als verkeerde man in. Oh, als kijk daar van die bal. Iedereen wil staan, die is een traffic op die bal. Alles aan de kant die. Hé, dat is gevaarlijk joh. Wat maakt iemand daar? Je moet ze nog goed doen niet. Iedereen. Dus dit is dus de Iceman, maar alsjeblieft. Hij denkt. Bal daar niet aan van Dian is ook stopping op. Balband verlegd. Ja, dat is die een podiumloos is, maar dat is lastig. Dian is los is. Niet stoppen met. Oh! Kijk eens recht van zijn weer. Hij
sê nee. Dis mos reg. Dit is die laar. Volgende keer gaan ek hom afstel. En dit tackle On the chest. Yellow. Let these Eagles fast! Let these Eagles fast! I'm sorry. Nummer 15 BC is al paal het kom wat tegen my eerste van die rooi water. Hy lê aan paal het dis om te sien. Dis 48 meter skoppie wat nou geneem moet word. As ons kyk by die lyn wat geneem word. Bal is dan onder die pale en Dian kry die bal voor vir Adrian Constable. Adrian Constable, dis net skoppietjies so, lekker blom skoppie. Adrian Constable, dis wat grappies maar nie gedag. Yellow card. Hy is die kegel man. Hy is die kegel. Ek sê dit nie aan van die jongens. Hy sê nog baie interessant, ja, opgewonde. Die had we daar maken en pas een paar meters na die tekens en contact gemaakt. En de bal wordt op een schap hier. Hij speelt voor de Lisa. Baie goeie hande weer daar wat verseker dat die bal binne bly. En nummer 15 druk die bal. Skeiser sê hier die 3 is fine. En met daai kry die plaasvangers die boodskap van hulle moet die gaan opwarm. Daar's nog 'n gevaarlike skietgoed op die bank. Jy is nie elkaar sit. Gaan jy vra jy is nie sit. Hy gaan binne. Opens. Is op. Hierdie keer word die bal tussen die paal weer geskop. En skuif aan na 14-7. Go boys, man. Scramble boys, scramble. Hierdie keer weer is skrim daar in die bokskant. 7 meter van die kantlyn. Silent! Shorty! Zo die klanken daar. Rustige klanken. Dan wil die skrim daar gevormd word. Hierdie keer vir Eagles wees en hulle ken lekker dat kragskrims. En die hande van Brendan speel die bal wyd om vir Adrian van uit. Hy sê
Dian van die Fantasieregter sê, kom ons gaan terug vir die voordeel aan die ander kant van die veld. Hy het gesê, nie te bebraam. Ek het in die knie van die stuk met die grond geraak. Dit moes ook onwettig was, onwettig niet. Hier is daar skop die bal uit, daar so 5 meter, of meer op die 6 meter. Hier is vrienden om een lopen van ijs op te trekken en zijn handen moet koud krijgen, zo rond. En hij is met blauw zo. Water! Ik zie je naam, hij nou antwoord, dus kijk die wedstrijd voor toe. Frankfurt, die probeert door te doen hier, die moeten we dan gaan steeds voor toe maken. Yes man, is dat? Daar zal het hier ground gezien kan worden. Die bal is in de lucht, maar dit is een scrum daar voor Eagle Stars. Die bal was in de lucht, mooie bal in de lucht. Die bal in de lucht. Die bal was in de lucht. So nou is het weer een scrum. Ons kyk wat maak sy toe Eagle Stars met hierdie scrum. Daar is so beserings. Slechte tyd van besering. Net aan Boeta, Rijnwee. Ons is gesien die met spelers. Hy gaan sit plak. Terwyl hy wacht vir die moeder om aandag te gee. Jy kan sien wanneer die ouens op Hy pak aan sy asem. dan kan jy sien, dis is kyk nie nou as hulle nie doen. Ons moet dinge Hoi. Waar niet nou aan? Ah, nou. Hij gaat goed, nou aan. Scrum wordt daar vorm. Hier zijn ze die bal in. Hier is het zo 2-3 voor toe. Hier is het bal in. Die vlogman sê weer buiten is perfect, is terecht. Die 3 wordt is hier. Am gaan druk daar in die hoekie. Hierdie keer word hulle coach omkant betrap. Met sit van Eagle Stars se voorspelers wat nie aanslaan met die scrum nie. So bereiker. Hij is aan. Hij is weg, mensen. Net so recht van die recht op bal. Eindelijk die slag nie met eindelijk op kabel. Hy slag nie met die kop nie. Ja, ons het die adem microfoon gekry. Skynsrechter die plaas. Daar is een plaatsvervanger nummer 17. Die gaan op die veld op. Ja, die stutte die kyk aan mekaar, ek en Jen, nee, hy sê nie Jen. Nummer 20, die gaan ook op die veld toe.
So twee plaasvangers wat gemaakt wordt. Onmiddellijk. Tegen die 12, 14 in die gunst van Halenkoets. Die had eigenlijk een paar rapjes. En die nieuwe stuk, die komt daar bij uit. Die bal wordt voorgegaan geslaan daar, die nummer 22. Die man als. Dat is een beetje die bal, een beetje gefloust, die glas. Die glas is een typische glas, die heeft een beetje gefloust. Maar die bal niet lekker hop niet. En dit is een scrum nou in de hands van Zet niet de Stars. Waarschijnlijk wat die nieuwe nummer 17, die nieuwe stip wat opgekomen daar voor Halenkoets. Hij scrum daar die Bremo Baaitjes. Een statische scrum, weet ik niet. Laurens Diep had die bal gegeven van Esbert, hou je stoppetje. Die bal is beschikbaar aan de kant van Eagle Stars. En die andere van Nato, een beetje weg aan de voorhoofdje. Hij gaat er op het top. Steeds had gezegd, hier die bal, die is voor en toe aangeslagen. Hier nummer 10 van Eagle Stars. Hij is zo. Wat hier is de scrum daar voor Halenkoets. We zijn net zo'n beetje vandaag met die verdediging van de wereld van jullie competitie. Ik dacht beter. Weet je wat we zeggen? Tackler release. Kan je goed dagen doen, ja, vielen maar troos, maar ongelukkig zijn de scheidsrechter. Nee, was die tackle ook deel van die tackle. Alle Daniano van is het goed. Laurens was ook kleiner. Dammetje. Die volgende twee mannen moet komen. Die hoekje geskopt. Aan die screen. Hij moet waar toe uitgaan. Hij heeft eigenlijk stapel 1 brengt de blauw diers op die man. Gaat in de rechterkant. De monsieur gaat bij een goede graad. Hij wordt groot voor de kapitein. Kijk eens de tackler die heeft niet weggewonnen. Nummer 17 die gaat voor de komst maken. Goeie loopje te azen. En staat die niet verdedigd daarvoor. Ik wil het doen. Dus kijk maar wat hij zegt. Hierdie keer is het houding aan. En Albert die heeft die bal gespeeld. Baie goeie verdediging daar die het Eagle Stars. Open is doeling. Weer kapitein achterna. Werk daar om die strafschop af te doen. Spelen met geen ander. Bal wordt uitgestopt.
gooi direct, begin hem van. De lijn staan voor Eagle Stars daar. Op die 6 meter van het doel. Steeds dat ze die bal is voor het plan verslaan die Eagle Stars in de lijn staan. Dat is voor Haarlessen. Dames en heren, de stelling hier is nog steeds 12 Eagle Stars, 14 Harlequins. De wedstrijd is bijna gebalanceerd. Let's go boys, let's go Jordan! Was! Nee, uit op het voorstaan van de Kees van Staven. Die gaat daar mooi uit. Dat gaat zitten met zo'n buitenkant is jou. Slappers lijkt op aan op iedereen. Op Jan op de handen. Dan gaat er mooi in. Dan zit op buitenkant neer. Kijk, die vlag nog meer toch op ons te zien daar. Die vlag nog meer toch. Hij is het te pikkelen. Die scheidsrechter na gesprek met die trapman. Wie gee nou als scrummaak die sit op Eagle Stars. Die nummer 14 die het om vastgeloop daar tegen Dian Bottom. Dat nie hy wil Hy was met 'n mooi. nou wees nie. Yes. Nu gaan we een En hy interceptie. keer net sy liggaam aan die stad. Ja, as dit loop om. Dis 'n klein katjies klim groot bome. Ja, sy kyk op die albie. Come on Hier boys. is weer 'n staat as 'n string. Eers gaan tek op, hy gee so 'n klein skopie. En dan weer die jaag die bal. Bal die bal. En dan weer het hier bal in, behoorlijk. Dus dat is veel voordeel vir die aanslaan. En so wat teken. Wat maak hij goed, Leeuwen nou? Partij die staan op. Twee punten. Albei spanne 2-3 gedruk. Vergeet om te sê die formaat van die eindagkompetisie, die werk as volg. Die top 4 spanne die gaan volgende jaar Superliga weer speel. Bal word daar lekker hoog geskop. Die nommer 13, 12. Die bal die val uit, spring uit hierdie eie. Ag, die bal word so ongelukkig sleg vorentoe gegooi. Ons hoor Saint Bernardo, die man daar, hy is op pad na sy huis toe. Skrum hierdie keer daar weer van die kant van Harlequins. Ek wat het die halfte tyd gemaak. Die afrigters die het hard gepraat met beide spanne.
Dit is gaan 'n bietjie lekker gerus. Hier staat die op probeer. Skeieregter sê nee, die bal is aangeslaan na binne die skrim. Die skrim is dus outomaties gaan hierdie keer na die kant van Eagles. Dit is nou wat so baie goeie kragte gebruik daarvoor. Die manne daar van die inventory skool uit Oudtshoorn weet geen antwoorde in die skrims nie. Ons weet hulle is fit, maar lyk my nie so sterk nie. Dames en here, ons is hier. Dis die uitdagingskompetisie. Dis Eagle Stars. Dis Harlequins. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie keer dat die bal wat gesit in die skrim kan word deur Ezra. Hierdie keer, die skeieregter, die speel voordeel. Dit het gepop. Bal word ongelukkig. Bala toe. Kaptein, wie wys aan ons gaan paal? Iceman, die gaan paal te skop. En sy ken werkende lyn waarop die bal gaan skop. Campela! Adonis! En die bal die is net so regs van die regter reg op paal verby. Reset. Ons kyk wat gebeur. Harlequins die sal die voordeel het met die bal geskop het hulle kwart gebied het. Lekker hoog geskop. En teruggewen deur Harlequins. Harlequins die het die voordeel van hulle spel. Baie goeie meters gemaak daar deur die nummer 1 stuk. Die nummer 17 het ons laag gehad daar van Pieter. Pieter die gaan terug, hy gaan soek aan weer. Alles agtertoe aangeslaan. En die ander van die nummer 14, hy het eindelijk gedoen. En hierdie keer die slaag hy, en hy gaan dit daar in die hoekie. Die nummer 14. Nice, Jairan. Baie belangrik vir elke span om altyd 7 wedstryde om te speel. Om seker te maak om so maksimum punte op te tel. Die benne deur te bring. Om te verseker dat jy volgende jaar in die oorlog gaan speel. En daar die skopper die slaag met die skop. Die telling die speel dus aan in die 21. En die guns van Harlequins. Die sagter gemaakt word. Jairan die gaan op die veld op en ook Renier. Remo Baantjes die het skitterende eerste helfte gehad.
Transvaal ook. Hulle verlaat die krag. Die keer die hakker die kaptein van Harlequins verantwoordelik is. Harlequins die het nie krag gekry. Hulle slaat aan, hulle val aan. Die bal weer in die hande van die gevaarlike nummer 14. Hy moet hom eindelijk ontstaan gaan, maar hy kan dit doen nie. Hy sê dat die speel voordeel vir Harlequins in die kwartgebied van Evenstraat. Ja, Loskakel stap aan, hy sê die bal vir die nummer 7. Hy water vir die doellijn nie, bal word opgetel. Kijk nie gesê die bal is in die lucht gehou, dit is een skrum daar vir Harlequins. En so het gesê, wacht, hou vast, hou vast. Hy blaas af die vleet nie, hy sê nie, ek het my kool gemaakt, die bal is in die lucht gehou. Hierdie keer is er meer opgehaald in die Bremoelse plek, sy eerste skrum vir hierdie dag, nie teen die manne van Inventory School uitvoering. Die basis, ons kyk wat gaan gemaakt het, daar is net so een speler die wat leer, is nou nie seker wie dit is nie. Maar wie is op die bal? Het lyk na iets van jou iets goed doen, dus ek kan nie seker maak wie leer nie. Ja, dit lyk asof wat Am kan wees. Met die Am, die vleel wat aan die ander kant moet wees, die het kamerverdediging kom doen, en hy staan op haar so, nee, hy is fijn. Hij is wel hard en met prijs soos een rakel. Hy sê nie, kom ons speel aan. Dit nog iemand roep. Sê toe die staat, hier is op hulle 5 meter lijn. Hier het een skrum na Harlequins. Dit is geen wat gebeur in hier geskrum. Verandering in die skrum van Evenstaatse kant is er en hier is op in Bremoelse plek. Jaden is op in Transvaal plek. Dis net eerste skrum en hulle nou en gaan deelneem. Worden toe verhaal, die Harlequins, daar is niks aan. So, dis nie juist verskil respons nie, maar die statische skrum daar vir Harlequins. Daar gebies. En Westenburg, die gaan warm op. Hier staat die gaan skrum. En hier die skrum, die val onmiddellike betaling. Dames en heren, ek sal geleefd van Toebers in die Westrik om vinnige trekking te doen vir een paar bottles. So as jy opgesit het, moet jy dink ons vergeet van jou of jou geld gesteel het. Die bottles die sal getrek word so iemand in die game, wil nie worry nie. Hierdie keer is die bal, een goeie skrum, en Harlequins het so baie gedomineer in die skrum, bal het so los uitgepop. Die paar spelers die leer nog steeds. Maar hulle allemaal is fijn. As klaar die posten worden, zo zijn trainen dat. Maar vanaf een goede trainen.
Die bal is... Die scheidsrechter die sê tackler not releasing. Harlequins die gaan druk hulle 4 met 3. Wat is die pauze? Die sal nou die skopper die sal die bal skop en tussentyd sal ek gou vinnig 'n loetjie trek. Ek het 4 bottels wat ek moet trek. Vinnig. Moenie my kykie, gaan my naam trek. Onder die wat voor hy van die voorsitter. Ek weet nie wie is Nella Solomons nie, maar jy het 'n bottel gewen. Nella Solomons, nommer 4. Nella Solomons, en as jy onder 18 is, bring maar 'n groot mens aan. En die bal is oorgeskop daar. En dames en heren, ek trek sommer nog 'n nommer en dit is goeie om te trek. En hierdie keer is dit Bezel Fortuin. Bezel Fortuin, jy kan ook hier na toe kom, jou vinnig 'n bottel kom kry. Nella Solomons, Bezel Fortuin. Ek het nog tyd, ek trek sommer weer. Ek kyk die wedstryd. Oh, Tembakasi, jy het ook gewen. Tembakasi, jy kan ook hier na toe kom. En ek trek vannig die laaste ding wat die wedstryd in die gang is. Semi-Turblans, dis die 4 mense. Julle het gewen. Julle kan kom. Ons gaan met hou daar. Hy sê, hy bal van die XOV. The ball went in, it won't come out. Nella Solomons, Tembakasi, Bevan Fortuin, en... Sorry. Semi-Turblans, julle 4 kan dit al julle bottetjies kan kry. Dankie vir die ondersteuning. Ons is terug hier by die rugby waar Ines Stadsel gaan skrim. Maar die 4 weddens julle kan julle bottels by kry in die agterkant. Hier is daar de strafgedacht hier. Bal is opgestopt wordt, wat je hier naast me. Die bal is niet uit die. Die bal wordt van die handen van Eivink van Stapel met die linker op. Eivink die geeft die bal naar voor Am. Am Hartog, hij houdt zijn heen. De bal weer, de bal is gestopt afgesteld. Zie met die kom. Wat lekker in die lug geskop. Ons moet hier nie so nie, verstaan nie kom skop. Paul wordt lekker terug geskop daar so. Paul wordt bij de veldspeelveld gehoudt hier. Omdat er niet te doen nie. Nou wordt de bal in die handen van Harlequins gegooid, die wordt weer vorentoe. Ik ga op de scramschakel. Paul, hop. Terug gespot op kop. En Josie is daar van Paul, ja, Paul wordt vorentoe gaan verloor. Daar die Harlequins, dis is skrim. Amper aan die middelbies die. Uitgekom nie. Ons gaan seker maar Tembakasi, you can come and collect a bottle of wine. Tembakasi, call out for Tembakasi. You can send me a message, Tembakasi, and I will collect it on behalf of you. Ons gee 'n kans vir Tembakasi. Hy's aan. Dames en heren, ons het ook 'n spesiale aankondiging hier gekry. Daar is al die kant daar van Beverly Hills af.
Ons sal dit net so oor 'n rukkie doen hoor. Baie dankie. Bal word uitgehaal deur Ezra de Mane. Hy vat aan, hy sien die gaaitjie, hy is deur die gaaitjie. Hy soek aansluiting, hy soek aansluiting. Hy gaan die blok voor toe skop. Die bal, die val, die nummer 20, die gaan grond toe. Ezra die speel. Hey, Rokkom reg. Dan word nou besluit, wat gaan gebeur? Iemand besluit, hy gaan van sy doel uit gaan die aanval. Hy doen goed, hy gee die bal daar by die nummer 9. Die nummer 9 lê en hy gooi die bal in die hande van die loskakel. Die loskakel doen so 'n aapskip. Goeie klima wat goed word nie. Bal word agter hom gegooi. Daar kos manne links kyk. Nou is dit 'n spoed. Ag nee wat, hy kan nie wegkom van Dian af nie. Dian gee vir hom 5 meter en Dian hardloop hom rus in. Die skeieregter gee daar strafskop daarvoor, sê vir Eagle Stars, holding on to them. Eagle Stars wil vinnig speel. Dames en heren, ons het Anton gekry dat niemand anders daar as Josie van Rooyen sy verjaar vandag en sy vrou special Sarah Josie van Rooyen, as julle haar sien, gee haar so 'n drukkie en 'n soentjie on my behalf also. Josie, geniet jou verjaarsdag, geniet dit. Hier is 'n man wat die veld wat gaan aantree op die veld. Hy het so 'n klomp dingetjies wat hy gaan moet regkry van kopskerm tot hy gooi sommer iets weg. Hy wist nie, hy gaan nie so na hy saam met hy ding nie. Try is oor sy kop. En nee, hy sê hy is reg. Kry sy mondkaartjie. En hy sê hy is reg vir die saak. Hy het die nummer 15 aan van Halekens. Hy is op die veld. Hy gee nie om wie moet afkom nie. Iemand moet dit afkom. Hy is op. En Josie, sy het so 'n parytjie daar, paar verjaarsdag. Net met iemand het haar 'n plekkie gegee. Sê as ek iets wat ons uitgedeel het te hoor. En Josie se broer sê, en broer sê, happy birthday! En Josie geniet jou dag verder. Ons is weer terug hier by die rugbyveld. Kom Boetjie. Hier is daar die toe op rolmaal beweging, baie goeie rolmaal. Dit lyk as met 'n lang rolmaal is. Die bal die is agter skeieregter, die speel voordeel. Die bal beweeg vorentoe. Die bal gaan vorentoe, Eagle Stars. Die gaan nog steeds vorentoe. Weet nie, daar is iemand op die grond. Dis niks met die rolmaal te doen nie. Die rolmaal gaan grond toe. Skeieregter het nog voordeel gespeel. Ons wonder waar dit is. Skeieregter sê geen voordeel nie. Kom hier so. Hy roep iemand na vore. Geen voordeel nie. Sy besering aangemeld op die veld. Iemand die is hy sê en moeilikheid. Dames en heren, Josie die verjaar vandag. Geef het Josie so happy shout-out. Daar was hy is. Sy wegens boodskap gekry dat Josie verjaar. Spesiaal van haar broer af. Een boykie. Weet jy, die man wat heel die gedraai het, is die trek omgedraai. Kapteine word daar geroep deur die skeieregter. Skeieregter weet 'n boodskap om te deel saam met hulle. The decision is final. You go back. You keep your players intact. You leave me alone. I'll do my job. Otherwise, the next one is 2 players getting a yellow card.
Twee spelers die kry daar geel kaart. Rogter. Nummer 8 en nummer 5 die het 'n geel kaart gekry. Die bal is nie uit in die hande daarvan. Ja, met Grootboek, hy het aan die kante, hy jong manne rondom. Hy het wel vir Syren. Hy is nog vars. Hy het goeie stormloopie. Die bal die loop beskikbaar gestel word. Is er hy daar op aan die ander van Renier. Kom hom vas in die nummer 17 van Harlequins. Bal is weer eens beskikbaar vir Israel. Israel vat die grijp Skydrechter sê speel. Kurt die vat op vinnig het loopie. Wat gaan voor toe, hy maak 2 meters. Hy is die 5 meters, Skydrechter sê lead the man, tackle release, en die ander daar van Renier hardloop. Oh nee man! Kijk! Ja! Die Skydrechter sê dis 'n rip. Skydrechter sê dis 'n rip. Die bal was 'n rip, 'n wettige rip. So dit is die vorentoe aangeslaan nie. Die skeieregter die is in lyn. Hy weet wat hy sê en wat hy sê is 100% waar. Die speler van Harlequins het die bal gerip. Hy het hom teruggerip. Die skeieregter sê jy lekker nie byslaan nie. Julle kan sê wat julle wil. Dan die bal is oorgeskop. Die mense die is ontstel. Die is ontstel, ons is die referee nie, hulle is die referee nie, maar hulle is kwaad vir my. Ek weet nie waar kom hulle aan die klas dinge van hulle nie. Nou smile hulle met my. Nou smile, hulle is kwaad, hulle gooi my nou met water op nou al. Ek vraag om verskoning vir die mense. Wat die skeieregter sê, die mense daar agter die pale moet net asseblief wegkom. Agter die pale moet wegkom. Almal daar agter die pale moet wegkom, asseblief. Alle afrigters binne die veld, as julle buite die veld kom, baie dankie. Gehoorsaamheid is beter as offerande, sê die Bybel. Hoi pa, Vinnie, the guys is still on it. We are here in Jurassic Park. We are playing rugby here today. Hey, hey, Vinnie, hey, what's that no Sunday? Hey, dames en heren, die beste uit hier so aan. Daar is genoeg tyd om rugby te speel. Dit het 'n bier beheer gevat van hierdie onwettige mense by die veld. En weer eens, dit is 'n 3 hoor. Daai 3 manne daar lag een onmiddellik. Dit is 'n 3. En 'n 3 is verdoen. Hulle is in die hande van June. Hy kyk so agter toe hy sien. Is iemand sit die bal. En sê hy is het dan maar nie, kom ons kyk wat maak die spookies. Die spookie, die loop jou op my gees wel lekker skoppie. Kom ons kyk die bankie bal. Skeieregter sê die bal is vorentoe aangeslaan. Die Royston agter die doellyn. Skeieregter sê die bal is vorentoe aangeslaan. En ons betwyfel nie die skeieregter se bal nie, want hy is op die spot. Ons is hier so 60, 70 meter. Die skeieregter diep weet. Hy het gesien wat hy gesien het en wat hy gesien het is weg. Royston het so die bal aangeslaan daar aan die kant. En dis 'n skrim daarvoor. Sê vir Eagle Stars. Sê vir Eagle Stars die het nou die krag van die momentum. En ons het die noodop ontbied. Die verskeie sekuriteitsmanne ontbied om net seker te maak daar's geen onwettige mense daar nie. En ons hoop dat die manne met die weermag, hulle het hulle vuurwapens aangery. Asseblief. Baie dankie. Dit is 'n fire call by die skrim. Statiese skrim. Hulle kom al die bal uit op die bal. Sommer net uit. En Harlequins die val aan, dames en heren, moet nie huis toe gaan nie. Jy gaan mis, die bokke kan wag. Gee ons kans, dat is hier die beste reklaam maak. Die Stars die proberen maar beweeg.
The starting scheidsrechters are using once. Scheidsrechter sê, bal ingeneem, bal gaan neer, die bal kom nie uit nie. Bal is dus onspeelbaar. Eagle Stars, die speel met 14 man in soortvak. Met Albert, een soort wat iets veld te sien. Maar Dian die vat sy plek in, slot. Hier staat, hier kan weer is. Alles uit, en ja, die loslaten, hulle betrek, hulle gaan toe. Alles Thuisrecht gesê, alles hoorigland geslaan. Die wonderlijke tyd hier van Eagle Stars om een skrip te kry in die kwartgebied daarvan. Haalekoens. Ja, die drie van Rivier het onmiddellik die wedstrijd verander. Enige kant van die wedstrijd swaai van hier in die stadion. Eagle Stars die moet nog net seker maak, hulle kry die bal in die skrip. Val hulle natuurlijk aan, ons kan sien wat kan hulle gaan aanval, maar ons gaan net die bou met die lappie los hier, hoe sê hulle? En hierdie keer is daar slecht begin verwerkte momentum, slecht voordeel. Natuurlijk sal ergens die bal wil opdrag. Net per se, dis een strafskop. Dominant, Elie Dietok. Scheidsrechter moet voordeel speel. En die keer is het Evie Jacob. Scheidsrechter sê, nee, die bal is nie teruggedruk nie. Skiet op. En Edwin de Manie die gaan druk, baie belangrike drie. Edwin de Manie die gaan druk, baie belangrike drie. Maar dit net iets gebeur. Daar word nou vraag gevraagd. As a try, as a knock and a knock, tell him on the ball. Scheidsrechter Lachman die verduidelijk aan die scheidsrechter, de scheidsrechter verduidelijk aan die spelers. He went off, there's nothing that I could do. The guys to go, guys to play. It was a... En die scheidsrechter doet het, die drie staan! Baie belangrike drie wat daar gedruk was dier Ezra Damani. Dit is eindelijk mense. Haie! Die afrusting daar van Haalekoens, die gee instructies, die gee verboete, hulle sê vernoute kasse vir jou houwers minne. Ons kyk, onmiddellik word 2 manne opgestuur. Sy koos moet afkom. Nummer 23 deze op die veld. Hy speel daar die bekende groen en goudkouse. Ons wonder hoekom. Sal ek net wieskop? Hy weet ons sê, holding on. En dit is die daar is 'n bietjie obstruksiespel. Haalekoens wys 'n middelbestryk of kom Paale toe.
onmiddellik paal. Step forwards, but Hij gaat nog mas! Hey, mas. That's man! No spear the juju! Get this! Die bal wordt daar gerut deur René, maar die scheidsrechter sê geen voordeel nie. Bal vorentoe aangeslaan, daar die rolbal probeer losmaak. Scheidsrechter die vlag, maar die sê die twee geelkaart manne, die mag die veld betree. Let's allemaal chillen door! We nog in die wedstrijd. 8 mensen gee ons kans. Eagles Stars die loop achter met een skrale 2 punte met 26-28. Op hierdie stadium is beide spanne volledig 15-15. Kyk wat maak hulle die skrim. Die bal word onmiddellik uitgehaal deur die nommer 8, maar hy word grond geneem. Hy pop die bal lekker op na die nommer 22 en daar se kant staan vir nommer 14. En hy is daai die keer as hy om Dian, maar Dian kom weer by. Dian laat hom afkom, Dian. Roy stil ben. Roy kom op. Oh Roy. Maar dan komt die bal aan, jullie bal heel rechts. Een beetje mismatching. Maar hij loopt hem vast in zijn en hij krijgt daar met bal uit. Bal wordt geskopt, Ellie is achter. Ellie is achter. Ellie hardloop, hij vangt die bal in hem, die ballen. Bal is daar niet aan van Dian. Dian geeft hem zo'n skopje in die andere van harde kunst. Dat is straf, Mr. Reers, die bal is afgeklapt. Dat is een baie verkeerde ding in rugby te doen. Mag nie die bal afklap nie. Strafskop. Skoppie tonight! Hij is er een cancel! So 'n paar plaasvervangers word onmiddellik aangevra. Tonight kom vir die veld af. Hulle word vervang deur 'n Denzel by 'n goeie wedstryd tonight. Eagles Stars die gaan vorentoe. Nee, hulle gaan 'n bietjie terug. Kom ons kyk wat maak hulle. Hulle regroup. Hulle reset in die rolbal beweging vorentoe. Die bal word uitgegooi. Ongelukkig word die bal uitgeslaan. Maak hem die is op die grond. Maak hem die is op die grond. Dis 'n skrim en maak hem die is op die grond. Dames en heren, kom ons geniet die wedstrijd. Ek vra die skare om asseblief. Eagles Stars hier deur te help. Die laaste so 6-7 minute. Kom ons kry hulle stemme agter Eagles Stars. Korting maar die stad hierdie skrif. Ek dink jy kom sê vat die wedstryd met 'n skrif. Hierdie keer is die bal in die hande daar van Haarlekoen ter belege. Dames en heren, kom geniet die wedstryd saam met ons. Kom ons help mekaar aan. Haarlekoen van die huis toe ry veilig. Ons sien weer.
Alreeds voor die steel die bal daar, hy losgemaal waar al was. Die bal is in die kant van Eagle Stars. Maar kyk wat maak hulle. En die ander van hier, hy weet iemand op die koor, hy laat die een man vast. En hy hier gaan grond toe. Goed skoon gemaakt in Eagle Stars, bal is dan van Albert gaan voor het toe. Albert is op die grond. Hulle val oor. Dat Denzelval aan de rechterkant, Adrian Goldstapel, hier die bal met Jan-Reeds Voorbeeld, hier die bal, Elman op die veld, die wedstrijd is nog niet klaar. Kan allemaal die veld verlaat, die niet op die veld wordt is. Die wedstrijd hier is niet klaar nie. Verlaat die veld onmiddellijk. Ons sal veel by die hek uitgooi. Of die speler is of nie van die veld af. Baie goeie rugby wat daar gespeel was. Hier staat die voorgouwe druk toegepas. Hy het ons daar op die stop die bal. Die stijgrechter sê, daar is nog tyd vir die stijgrechter. Ons vraag, Hallo, maar voor die veld af. Die bal wordt hoog in die lucht geskop, hier staat deze dingen te penaliseer van die wedstrijd. Mooi gevat hier in nummer 13. Hier staat die moet vervoerd keer. Die lijn op die rechterkant kloppen mannen. Hier staat ze de verdediging. Die waren op die hele dag doorheid geweest. Alhoewel met een groot scores. Hierdie keer wordt al weer links geslaan hier alle goed. Iemand moet goed, hij zoekt met iemand moet goed, die bal voor het Denzel. Die bal wordt 2 keer aangeslaan. Die scheidsrechter sê, de bal is aangeslaan. Niet lopen. Ik vraag al die mensen af van die veld af. Al die mensen af van die veld af. Ja, dat is smooth, man. Ons vraag algehele orde, ons vraag die sekuriteitsbeamptes, asseblief, kom ons behou veiligheid, orde aan die dag. En hierdie speler die leef op die veld, klap uitgeslaan. Dit is as gevolg van hoë tempo mense, het moet ongelukkig gaan. Dit is nie lekker nie. Arlen Bos bal aan, de bal wordt daar, Brandon, die twee amper, hierdie keer is het Zayden, hier Ebron hou, hy geef aan Denzel, hierdie keer Moses, die spijker is aan, wat is dat die finale stapkijker, en Freddy Starre, om van die veld af te neem, asseblief, kan er nie meer man, die orde nie, ons vraag om asseblief, allemaal over die veld af te blij, voor die eindblijkende blazers, heel man, kan al die pijlerbeamtes, kan al die bestuursleden, asseblief orde skip, dit is onaanvaardbaar, kleine kindertjies, kom kry orde in julle leven man. Ons vraag ook die stap van Eagle Stars om net weg te doen op die veld af, julle kan onderstel die voorbeeld te stel, ek geef dekkels man. Die scheidsrechter sê daar is nog tyd. Die scheidsrechter sê daar is nog tyd. Ek sê hier. Ons maak tot die scheidsrechter die vleesie aflaag. Kom nou man. En hier is een speler. Die select nie, ek het nooit gaan nie meneer nie. Ja, hy sê ek gaan aan. Stijnigheid te taal. Meneer die gaan aan. Daar gaan nog een 3 keer Eagle Stars gedruk word. Ons vraag mooi. Blijf van die veld af man. So bietjie obstruksie daar deur Eagle Stars. Harlequins die het die bal in die hand. Die moet 12 biete. Die wil weer vorentoe. Bal aan. Nog
aangeval, iemand gaan dus met een jaren terug, iemand met 13 heel geleerd trampen. Daar wordt verwacht dat allemaal net op die veld geluk moet zo gewees. Nummer 17 die harde daar. Scheidsrechter sê die 3 is gedruk, Haarlekoos die 3, die drukke 3. Dat is nie wat die tyd is nie. Op onze oorloos is daar nog een hele minuut en 30 secondes oor. Ons weet nie wat die scheidsrechter sê nie. Scheidsrechter die kom oor hier aan Nico. Die ander klokman is hier aan die noorde kant. Daar is die ietsie. Ja, die moet maar te kan. Hy nou wat dit is dit was sien. Draai. Scheidsrechter hier die 3. Dit wedstrijd is klaar. Onze baie dankie vir alle klomp. Baie dankie julle vir veilig reis terug. Dit was weer eens hard en lekker. Die eindtelling die sê nou nie julle ginsie, maar nog steeds een rugby en geseelvier. Baie dankie aan die skunslegters. Karel kan nie dat julle sê nie.